Madina doğru. Bizden zamandın 622-632 yılдар aralığı. 9. bölüm. Hicrattın 1. yılı. Madina jana anın kalkı. Rasulu Akram sallallahu aleyhi ve sellem'din göçüp gelüsü hicratı menen Madina şarı İslam burburuna aylanganday oldu. Mından ulam oşol gezge çeyinki Madinanın kalkı tuuralı kıskaça malumat berip ketsek paydalı olsa gerek. Azırkıda ele al gezde da Madina Arap jarım aralının manili şaharlarının biri olup sanalgan. Tegerege toğlor menen toluk kurçalgan bul öröndün ayantı öte çoң, avar ayı jagımdı bolgonduktan toprağı tüşümdü, susumuzdaq jana mol gelip Mekke'ge salıştırmalı jamgır köp jaçu. Hazreti Rasulullah'tın göçüne çeyin Şar Yasrib dep atalıp, bulusum al jerge algaç gelip jaygaşkan Amalika urusundan çıkkan Yasrib attı kişinin atынан alıngandığı aytılat. Birok bul sözde fasat, buzukuluk degen manisi da jatkandıktan Paygambarыбыз bul ısımdı jaktırбай anı Madina dep almaştırat. Mına uşundan baştap musulmandar bul şardı Yasrib emes Madina dep atay baştaşkan. Bir uçurda Madinatun Nabi dep da atalgany menen kийинчерээк bir gana Madina dep gana atalıp kaldı. Bul tuuralı tarıkçılar Madinanın 94 ısımı bolgonun жазышıp har birine toktolup anı eskerişet. Madinada musulmandardan sırtkarı jööттөр menen hristiandar dagı oturuktaşkan bolçu. Eli jiş şaar bolgon. Al gezdegi elinin sanı 10 mingden tegereginde bolgonu bojomoldonot. Bul jerdegi musulmandar Avs jana Hazraç urularına taandık bolgon. Avs jana Hazraç attуу eki bir tuğandan taragan uşul eki uruunun ortosunda Araptardın münözü talap kılgan arazdaşuular, uruştar jana kagылышуулар ar dayım bolup biri-birin kuguntuktaşıp turuşçu. Mınday içki soğuştardın soňkusu Buas soğuşu 120 yıl ulanıp Paygambarыбыздын Madinaga göçüp gelüsünün 5 yıl murda ayaktagan. Bul kandуу soğuşta eki taraptın teň atakty batırlary je ölgön, je mayıp bolgon ele. Ansarlar mına uşunday ayanıştуу abalda turganda uluu Paygambarыбыздын göçü jürgön. Paygambarыбыздын göçüp gelişi menen bul eki bir tuğan uruunun ortosundağı duşmandık murdagıday bolboy, emi boordoştuk jana mahabatga aylandı. Tarınıştar tolugu menen joyuldu. Eki taraptın akındары aytkan dastandar Arab adabiyatın tolturgan jana жылдар boyu ayaldar, baldar tarabынан ırdalıp gelgen bir kılımdık duşmandık жаңы bir boordoştuk aylangan. Bul Allah Taala'nın süýüktүү Paygambarыбызга tartuulagan sıylığı ekendige şeksiz. Hazreti Ayşa radiyallahu anha aytat. Buas günü Allah'tın öz Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem üçün dayardagan uşunday bir gün bolup, bul soğuştun natijasında Rasulullah Madinaga göçkön. Uşunday bir kırdaal bolgon. Göç uçurunda biri-biri menen çabışkan Avs jana Hazraçtardın toptoru tarkaşıp, başçılары öltürülüp jarakat alışkan ele. Uşul başalamandыкты jok kılуу maksatında Allah Taala biri-biri menen çabışkandan başkany bilbegen ansarlardy İslam тобуна girүүлөрü üçün bul gündü Paygambarına dayardagan. Bul jerdegi jööttör Qaynuqa uğuldары, Qurayza uğuldары jana
Nadir uğuldары bolup 3 urudan turuşgan. Şaharda ötü az sanda Hristiyanlar da bar bolçu. İslamdın ötü tez jayılışın görü alışpay, az wagt ötkön soň Madinadan göçüp ketişet. Uhud soğuşunda müşriklerden katarında musulmanlarga karşı soğuşkan bul Hristiyanlar giyinçerek Vizantiyaga barıp gorgoloşgan. Sayasi turmuş jagынан alganda, Madina al gezlerde artta kalgan bir doğurdu başынан ötkörüp, uruçuluk ökün sürüp turgan. Müşrik Araptarda ele, jööttürdün ar bir urusu da göz karandısız toptordu tüzgön. Öz başçılarından bölük, hiç bir bedel düğünü kabul kılışçı emes. Bul jerde teň hukuktulukdan ötele uzak bir jaşoo tarizi öküm sürüp turgan. Misalı, küçsüz urularga tölengen kun küçtü jana çoň urularga tölengen kundun jarymyna barabar ele. Koomduk jaşoo myzamdardan alys bolgon. Gerek uçurda sottor şaylanyp, alardyn jeke kanagatyna jana göz garaşyna jaraşa ökümдөр menen çeçimler çykçu. Okup жазганdy bilgenlerden sany az bolgon. Muну şentip, Paýgambarybız geografiýalyk, saýasy, koomduk jagынан jogoruda maglumat berilgen uşul şaharga göçüp gelgende, aldynda manily milletler menen goşa çeçilişi gerek bolgon bir top or maseleler any gütüp turgan. Abdullah ibn Salamdyn musulman boluşu. Hazreti Yusuf aleyhissalamdın urpağынан tarqagan Abdullah ibn Salam Madina jööttörünün aldınqı alımlarının biri bolgan. Atası Salam çoň alym bolgondukdan, andan göptügün nerseler menen birge Tawratty jana anın tafsirin da tereň öýrenöt. Ayrıkça atası akır zamanda gele turgan paýgambardyn sypatyn, belgilerin jana gylar işlerinde aga düşündürüp, eger al Harundun urpağынан gelse, aga başyem, bolbosa başybeýim deçi eken. Salam paýgambarybız Madinaga gelerden murda kaza bolat. Uluu paýgambarybyzdyn Madinaga gelişin bir jööt musulmandarga süýünçülep kykyrganyn Abdullah ibn Salam uqqanda özüň garmay albastan Allahu Akbar dep takbir aytyp jiberet. Muну uqqan ejesi, Allah seni tilegiňe jetkirbesin. Guday akı, Musa paýgambardyn gelerin uqqanyňda mınçalyk süýünböýt eleň dep açulanat. Abdullah bolsa, ey ejeke, Allah'a ant bolsun, bul gelgen anın tuğany, bul da alsıyaktı paýgambar dedi. Anda ejesi, kıyamatka jakyn jiberleri bizge kabarlangan paýgambar uşul bu dep surady. Abdullah, oba degen jogapty bergende, anday bolsa aýtkanyňdan jöni bar eken deyt. Paýgambarybız Madinany syymyktandyryp gelgende, Abdullah ibn Salam da any görgön barat. Paýgambarybyzdyn nur çaçkan yüzün göröri menen bul yüzde jalgan jok, bul yüzde kuuluk boluşu mümkün emes de özünçe güýrenip süýlenat. Paýgambarybyzdan suroo surap İslamdy kabul kılışı. Rasul-u Akram Abu Ayyub al-Ansari Hazretlerinin üýünde jaňele jaýgaşgan gez. Abdullah ibn Salam paýgambarybызга ziyaratga gelip bir gatar suroolordy berdi. Tawrattan suragan suroolaryna gaýryle Tawratga tuura gelgen jogaplardy alganda şahadat kelmesini aýtyp musulman boldu. Anan, ey Rasulullah, jööt eli jalaçy, jalgançy el, erteň menin musulman bolgonymdy uksa, türkün jalgandardy jamaktap jala jabышat. Musulmandygym ogul elekde menin gadyrymdy alardan suramjylap tasdyktatyňyz dedi. Paýgambarybız any bir jerge jaşyryp, jööttürdün başçylarynyň aýrymdaryn çakyryp, ey jööt jamaty,
Силер менин Аллах тарабынан жиберилген пайгамбар экенимди жакшы билесиңер. Мен акыйкат дин менен келдим. Мусулман болгула, деди. Жөөттөр, биз сенин пайгамбар экениңди билбейбиз деп каршы жоопторун айтышып, бул сөздөрүн 3 жолу кайталашты. Расул Акрам, араңарда Абдуллах ибн Салам аттуу бирөө бар дейт. Ал кандай киши? Деп сурады. Жөөттөр, ал арабыздагы жакшы атанын жакшы уулу, өзү да атасы да эң ак ниет адамдарыбыздан, аалымыбыз деп күбөлүк беришти. Расулуллах, Абдуллах ибн Салам мусулман болсо, эмне дейсиңер деп сурады. Жөөттөр, мүмкүн эмес. Абдуллах ибн Салам эч качан мусулман боло албайт дешти. Пайгамбарыбыз суроосун 3 жолу кайталады. Аларда ар жолгусунда четке каккан жообун кайталашты. Мындан улам улуу пайгамбарыбыз Абдуллах ибн Саламга кайрылып, «Эй ибн Салам, кел» деп чакырды. Абдуллах жашырынган жеринен чыгып, «Ла илаха иллаллаху Мухаммадан Расулуллаху» деп мусулман болгонун жарыялады. Жөөттөргө кайрылып, «Эй жөөт жамааты, Аллахтан корккула, силерге келгенди кабыл кылгыла. Аллаха ант, силер да билесиңер, жаныңарда тургандын Тооратта ысымы менен сыпаты айтылган Расулуллах ушул» деп аларды исламга чакырды. Бирок жөөттөр, сен жалган айтып жатасың. Сен кара жолтойдун баласы, кара жолтойсуң дешип анын кадырын түшүрө турган түрлүү түркүн кемчилик, айыптарды чаптап каралашты. Абдуллах ибн Салам, «О Расулуллах, мына ушундан коркконмун. Мен сага алардын кыянатчыл, ынсапсыз, жалганчы, күнөөкөр улут экенинен кабар берген жок белем. Мына айтканым чыкты», деди. Расул Акрам жөөттөрдү узатып койду. Абдуллах ибн Салам үйүнө жөнөдү. Анын чакырыгы менен үйдөгүлөрү жана эжеси мусулман болду. Жөөттөрдүн кээ бир башчылары Абдуллах ибн Саламды түрлүү ара бузган сөздөр менен мусулмандыктан баш тарттырууга жан талашып, аракеттенишсе дагы ийгиликке жете алышпады. Абдуллах ибн Салам менен биргеликте бир топ жөөт алымдары чын жүрөктөн исламды кабыл кылышып, мусулманчылыкта туруктуулук көрсөтүштү. Ыйманга келбеген бөлөк жөөт алымдары Мухаммадка биздин жамандарыбыз баш ийип кетишти. Эгер жакшы болушканда аталарыбыздын динин таштап кетишмек эмес деп өдүр-сөдүр сөздөрдү айта башташты. Мындан улам Аллах Таала алардын баары бирдей эмес. Кетеп ээлеринин арасында бир жамаат бар. Түнкү сааттарда саждага жыгылышып, Аллахтын аяттарын окушат деген аятын түшүрдү. Бул Али Имран сүрөсү 113 аят. Мушриктердин коркутуулары. Пайгамбарыбыз менен мусулмандардын Мадинада көз карандысыз бейпил турмушка жеткендерин көргөн мушриктердин тынчы кетип, чоочулай башташты. Аларды Мадинада да жайына койгулары келишкен жок. Меккедеги калкты Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассаламдан алыстатуу таризин бул жерде да колдонгулары келишти. Бул максатта аны коргоого алган ансарларга арты-артынан эскертүү иретинде оор тилде жазылган 2 кат жиберишти. Каттарда ансарлардын бул коргоодон баш тартуулары талап кылынып, антпесе баштарына келүүчү ар түрдүү окуяларга тушугуулары баса белгиленген эле. Бирок Курайш мушриктеринин бул 2 эскертүүсү Мадиналык мусулмандарга эч кандай терс таасирин тийгизген жок. Тескерисинче терс жоопторго дуушар болушту. Ушинтип Меккелик мушриктер коркутуу, үркүтүү жолу менен эч кимди Азирети Расулуллахка каршы бура албастыктарын акыры түшүнгөндөй болушту. Мадинада коркунучтуу күндөрдүн өтүүсү.
Madinalıktarga gelgen bul eskertүү kattarынан Пайgambarыбыз дагы кабардар болгон. Ушул себептен Madina тынымсыз сактык абалында эле. Ар кайсы убакта мушриктердин кол салуу ыктымалдуулугу болгондуктан Расулу Акрам дайым этиятта жүрүп, мусулмандарды дыкат жана сак болууга чакырып жатты. Кээде уктабай өткөргөн түндөрү да болду. Чынында Мадинада мусулмандардын абалы өтө кооптуу эле. Анткени бул жерге көчүп келүүлөрү менен мушрик араб урууларына бута болушту. Албетте буга карата ар дайым сак болуш керек болгондуктан мусулмандар эң эле кичине бир дүрбөлөң же катуу үн чыкса чогула калып жатышты. Атүгүл бир күнү бир добуш угулганда уккандар бакырып чакыра баштайт. Бүт мүнөздөрдүн эң чокусуна Расулу Кибрия саллаллаху алейхи вассалам эр жүрөктүүлүктүн да чокусунда болгон. Чакырык чыккан жерге кылычын белденип, атына минип, дароо жетип барып чогулгандарды жубатып, соороткон эле. Анас бин Малик разияллаху анха мындай дейт: кандай бир чый чыкса, Расулуллах аты менен ал жерге жетип барганын көрөт элек. Меккелик мушриктер Мадиналык мусулмандарды Расулу Акрамды коргоодон баш тарттыруу үчүн бир гана эскертүү маңызындагы каттарды жиберүү менен тим болушкан эмес. Бул максатта башка чараларды дагы колдонуп көрүүнү көздөшкөн. Айрыкча Мадинадагы мунафыктар менен жөөттөрдүн айрымдарын колго алып, мусулмандардын арасын бузуп, кастык салууну пландуу түрдө жүргүзүп турушкан. Ушунун баарына карабастан, Мадиналык мусулмандар Расулуллахты боорлоруна кысып, исламдын жашашына, мухажир мусулмандарга ар түрдүү жардамдарды берүүдө кыпынчалык олку-солкулукка түшпөй, артта калбай, тескерисинче ого бетер олуттуу түрдө кызматтарын улантып жатышты. Мухажирлер менен ансарлардын ортосундагы бир туугандыктын курулуусу. Аллахтын ыраазылыгы үчүн ар нерсесин артта калтырышып, Мадинага көчүшкөн мухажир мусулмандарга Мадиналык мусулмандар, ансарлар чын жүрөктөн кучак жайып тосуп алышып, колдорунан келген ар түрдүү жардамдарын алардан аяшкан жок. Чындыгында мухажирлер Мадинанын абасына, салттарына жана эмгек шарттарына бат эле көнүп кете алышкан жок. Анын үстүнө Меккеден көчүп келе жатканда өздөрү менен кошо эч нерсе алып келе алышпады. Ушул себептен мухажирлер үчүн Мадинанын эмгек шарттарына көнүп жана ар түрдүү жардам берген ансарлар Мадиналык мусулмандар менен болгон мамилесин жылытыш керек эле. Мадинага көчүп келгенден 5 ай өткөн соң Расулу Акрам ансарлар менен мухажирлерди бир жерге чогултту. 45 мухажирлерден, 45 ансарлардан кылып 90 кишини мусулман бир тууган кылды. Пайгамбарыбыз түзгөн ушул бир туугандык уюм материалдык жана руханий жардамдашуунун жана бири-бирине камкордук көрсөтүүнүн негиздерине таянды. Анткени ал уюм биринчиден мухажирлердин Меккенинен айрылуудан келип чыккан кайгы муңду жоймок. Экинчиден Мадиналыктардын көңүлдөрүн жылытуу жана аларга күч жардам бердирүү максатын көздөгөн. Түзүлгөн бир туугандыктын шарты боюнча ар бир Мадиналык үй бүлө башчылары Меккелик мусулмандардын бирден үй бүлөсүн жанына алып, мал мүлкүн бөлүшүп, биргеликте эмгектенишмек. Пайгамбарыбыз туш келди эле эки мусулманды кошо берген эмес. Кошула тургандардын акыбалдарын тыкан изилдеп, ылайык келгендерин гана бир тууган кылган. Мисалы, Салман Фариси менен Абу Дарда, Аммар менен Хузайфа, Мусаб менен Абу Аюб азреттеринин кулк мүнөздөрү, каалоолору, ой пикирлери бири-бирине төп келип турган. Бул бир туугандыктын аркасы менен
Allahqa jana Rasuluna bolgon süýüsünden bölek, büt nersesini tuulup ösken jerinde galtyryp gelişken muhajirlerden tamagaşy, turak jay maseleleri çeçilүүnün joluna düşdü. Ansarlar muhajirlerdi üýünde başgalkalatyp, birge iştep birge tamaktana başlaşdy. Bul bir urudan bolgon tuğandykdy karandatpay artda galtyrdy. Iýmandagy bir tuğandyk, dindegi bir tuğandyk ele. Madinalyk musulmandar, başgaça aýtkanda, ansarlar jurtunan alys jürүүnün kaýgysyn tartyşgan muhajirler menen bardyk nerselerin bölüşkön. Madinalyk bürö kaza bolgonda, muhajir bir tuğany tuğandary menen birge anyny üýbülösüň karoony mildetin alar ele. Tüdülgön bul bir tuğandykdyň arty menen çoň gowumdyk jardamdaşy kamsyzdalyp, muhajir musulmandar az da bolsa kynçylyklaryndan gutulganday boluşdy. Madinalyk ar bir musulman bir tuğan dep jaryalangan Mekkelik musulmanga jarym mal mülkün bölüp berip, muhajir bir tuğandaryna memandostukdun, jomartdykdyn, kadyrloonun jana adamgerçilikden eň jogorky deňgelin görsetişdi. Bul kuwanarlyk nerse bolçu. Madinalyk musulmandar muny menen ele tim bolup kalyşbastan, Rasulullah'tyn aldyna barışyp, jigerdүүлüklerini görsetken tömendögi sunuşdy aýtyşdy. O Rasulullah, kurma baktarыбызды da muhajir bir tuğandarыбыздын ortasında bölüştür. Birok muhajirler al gezge çeyin dıykançılık menen alek bolup körüşpegöndükden, Paýgambarybız muhajirlerden atynan ansarlardan bol sunuşun kabul kılgan jok. Birok Madinalyk musulmandar buga da çara tabışdy. Dıykançılykty bilbegen muhajir musulmandar bir gana gözömöldep suga tişin kılışat. Ansarlar bolsa egü jiýuu işlerini atkarışat. Tüşümün bolsa teň bölüşet. Bol sunuşga Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem makul boldu. Tarih bir top köçkö gübü, birok mınçalyk maňyzdy, uluu bir köçtü, başgaça aýtkanda tyştan gelgenler menen jergilikdүүлөрüň arasynda mınday kuçak jaygan süýүү menen birigü algezge çeyin bolgon emes. Bolboýt da. Bul jürekden çykkan birigüden abdan çoň güç paýda bolup, kıska wagtda uşunday bir güçkö ee boldu deýsiň, bütünдөй Arabistan alarga moýun sunuga majbur boldu. Muhajirler boş turgan jok. Muhajirler, ansar bir tuğandarыбыз bizge mal mülk berdi, azyk-tüligimizni kamsyzdap berdi dep boş oturup alışkan jok. Bul imandan gelgen küçkö ters bolmok. Ar biri golundan gelgen hareketde jasap, mümkün boluşunça başga biröge juk bolboga hareketlenip jatışdy. Buga örnek katary Saad bin Rabi'nin kılgan sunuşuna beýiş menen süýünçlengen 10 sahabanyň biri Abdurrahman bin Awf'tyn bergen jobu eň jakşy misal bolalat. Rasul-u Akram arqılu bir-birine bir tuğan dayındalgan Saad bin Rabi Abdurrahman bin Awf'a men mal mülküm boyunça Madinalyk musulmandardan eň bayymyn, mal mülkümden jarymyn saga böldüm deyt. Ulu sahaba Abdurrahman bin Awf'tyn bergen jobu teginin sunuşunda ele ülgü alarlyk ele. Allah mal mülküňdi artdyrsyn, menin alarga muhtaçdygym jok. Maga kılar eň çoň jakşylygyň soda jaýňardan kaýda ekenin görsetseň jetişdi dedi. Ertesi erteň menen Qaynuqa bazaryna baryp, Hazreti Abdurrahman bin Awf may, bıştak syýakty nerselerdi alyp sata başlady. Rasul-u Akramdyn mal mülküň göbeýsin jana berekeli bolsun degen duasyna tatygan Abdurrahman bin Awf göbetbeýle bir top gireşe tapdy. Az wagtyň içinde Madinanyň sanaly sodagerleriniň gataryndan orun aldy. Al mınday deýdiler: "Taşga jatsam astynan altynje kümüş tapçelem." Rasul Akramdyn duasynyň berekesi menen öte köp baýlyk tapgan Hazreti Abdurrahman bin Awf bir jolkusunda ele 700 töne jügü menen
Allah joluna sadaqa bergen. Hazreti Abdurrahman siyaqtu bir top Mekkelik musulmandar Madinada özlerine jaraşa jumuştap, emgektenip, baktılуу turmuş ötkörüp jatıştı. Abu Hurayra'nın aytuusu: Mekkelik musulmandardın Madinalık musulmandarga jük bolboy, mаңдай terleri menen ırıskıların kamsız kılgandıkların Hazreti Abu Hurayra'nın aytkandarынан dagı bilsek bolot. Bir günü ağa kandayça bölök sahabalardan ayırmalanıp, köp hadis riwayat kılganын suraşkanda, maselebizdi aykındatkan mындай жоопtu bergen. Madinalık musulmandar dıykançılık kılışıp, göçöt olturguzuu menen, al emi muhajirler bolsa, bazarda alış beriş menen alek bolup жүрүшköndө, men bolsa Rasulullah'tın janынан çıkpayt elem, anın aytkandaryn ugup jattaçumун, anın duaсын algam. Bir tuğandıktın oң natyjalary. Tüzülgön bul bir tuğandyk kıska wagtda oң natyjasyn bere başladı. Koomçuluktun türkün katmarları bul bir tuğandıktın arkasında biri menen til tabışa başlaştı. Bul bir tuğandyk uruuçuluk, boyu götörүү menen kastyktın tamırın kesti. Oşentip niyetteri taza, maksatları uluu, içi tışı adamgerçiliktүү, nur жүздүү koom ortoga çıga geldi. Bul bir tuğandıktın dagı bir oң natyjasy mындай bolçu. Paygambarыбыз saparga çıgarda bir tuğandardın birin birge alıp жүрчү. Ekinçisin bolsa eki üy bölönün teң tiriçiligin kamsızdap, baş göz boluşu üçün Madinada kaltırçu. Mına oşentip üylörü kojoyunsuz, korgoçusuz kalbayt ele. Ansarlardın muhajir bir tuğandarına görsetüşkön uşul teңdeşsiz ak niyet, meyman dost, jomart, boruker, can ayabas mamilelerin Allah Taala düşürgön uşul karim hayatı menen jariyalap maktadı. Muhajirlerden murda Madinany mekendep ıyman üyü kılgandar göçüp kelgenderdi süýüşöt. Alarga berilgen nerselerdi kızganışpayt. Özdörü muhtaj bolup tursa da, alardı özdörünön artık görüşöt. Kim napsisin aç gözdüğünen saktansa, mına uşulgar azaptan kutulgandar. Haşr sürösü 9. ayat. Oba, tüzülgön bul ruhani bir tuğandyk, hiç bir eldin tarixında jolukturulbagan teңdeşsiz ardak taxtası boldu. Bul bir tuğandyktın natyjasında gelip çıkkan, biri-birine tayanuu, jardamdaşuu, kayrılışuunun İslamdın önüge başlagan doğruna tuş kelüsü jagынан zor manilүү tasiri bolgon. Hiç olkusuz, çeyrek kılım boyu İslam nurunun alamdın ar tarafına jayılıusu, İran'dın toluk bagındırılışı, çıgışı Rim imperiyasının korkutuluşu uşul ruhani bir tuğandyktın güçünün natyjasında bolgon dep aytuuga bolot. Muhajirlerden öz aralarında bir tuğan kılınışı. Rasulu Akram muhajir musulmandarın arasında da özünçö bir tuğandykty tüzdü. Bir günü Hazreti Abu Bakr menen Hazreti Umar kol garmaşıp gel atıştı. Uşul çın jürekten bolup jatkan görünüştü baykow salgan Paygambarыбыз janındagy sahabalarga nabi jana rasuldardan bölök bardyk murdagy jana keyinki gelgenderdi beýişdiklerinin kemel jaşdagılarынан ekөөsün görgüsü gelgender mına bul gelatkandarga garaşsın dedi. Anan ekөөнü bir tuğan kıldı. Rasulu Akram Mekkelik musulmandardı bir-birden bir tuğan kılıp jattı. Bir wagtda Hazreti Ali gelip kaldı. Göz jaşını agızıp, "Ey Rasulullah, sen sahabalardı bir-birine bir tuğan kıldın. Ayımni üçün meni menen hiç kimdi bir tuğan kılgan joksuň" dedi. Paygambarыбыз, "Ey Ali, sen bul düýnöde dagı, ahiretde dagı menin bir tuğanımsın" dep göz jaşyn bastı. Nabavi meçitinin kuruluşu. Hicrattın 1. yılı
Bizdin zamandın 622 жылы Rasul-u Akram Madinaga gelgende namaz kıla turgan, gerek mezgilde toptolup maselelerdi çeçe turgan jay jok ele. Bul manili mildetlerdi atkaruu üçün bor bolo turgan bir meçit gerek bolçu. Paygambarыбыз Madinada algaç uşul meçitти kuruu menen işin başladı. Şaharga algaç kirgende tösü Najjar uuldarынан Sahıl menen Suhayl attуу eki jetimdin kurma kurgatышkan jer tilkesine tize çöktü. Bul eki jetim Madinalık musulmandardan Muaz bin Afra razıyallahu anhanın kamkordugunda boluşçu. Rasul-u Akram bul tilkeni satıp algısı gelgenin Muaz hazretlerine bildirdi. Birok bul boğriker sahaba tilkenin narkın karamagındağı eki jetimge berip, bul çoğ sıymıkka jeti üçün anı bağıştagısı gelgenin aytты. Paygambarыбыз munu kabыл kılgan jok. Tilkenin esi eki jetimdi çakırıp, tilkenin narkın bilgisi geldi. Eki jaş jetim, ey Rasulullah, biz anın narkın bir gana Allah'tan kütöbüz. Saga anı Allah razılık üçün bağıştayбыз deşti. Rasul-u Akram jaştardın bul sunuşunda kabыл kılgan jok. Oşense da 10 miskal 45 gram altınga al tilkeni satıp aldı. Bul narkты Rasul-u Akramdın buyruğu menen Hazreti Abu Bakır alarga daroo tölöp berdi. Jigerdүү sahabalar tarabынан tilke kıska wagtda taptaza abalga keltirilip, Rasulullah'tın buyruğu menen kıştары kuyula baştaldı. Rasul-u Akram meçittin payduvalın kura baştaganda, janında Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar, Hazreti Usman jana Hazreti Ali bar ele. Al jakka bargan musulmandardın biri, ey Rasulullah, janыңda uşunçele kişi barбы dep surады. Uluu paygambarыбыз, bular menden keyin iş alıp baruuçular dep жооп berdi. Anın artынан gezegi menen Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar, Hazreti Usman jana Hazreti Ali payduvalga birden taş koyuştu. Mına uşintip Nabavi meçitinin payduvalı menen birge 4 halifa doğrunun ruhani payduvaldары da tüptölgön boldu. Meçittin kuruluşunda Paygambarыбыз eç es albastan emgektendi. Bir jaktan kuttuu koldoru menen kış taşıp, ekinci jaktan musulmandarga dem jana kayrat berүүчү mınday sözdördü aytıp jatты. Taşıgan bul jügübüz, o Rabbibiz, Haybardın jügünön dagı jakşırak, dagı tazarak. O Rabb, jakşılık bir gana ahirettin jakşılığı, sen muhajir menen ansardı aya. Tınım albastan жүрgüzülgön jumuştun natijasında Nabavi meçitinin kuruluşu kıska wagtda büttü. Arganday şaan çököttön alыс, 4 duvalık kıştan turguzulgan bul ıyık ibadat jayının töbösü şıp jok ele. Ali Kaba kıbıla bolup dayın dalbagandыкtan kıbılası Kuddustu, Yerusalimdi karagan 4 burçtuk türündө 3 eşigi jana mihrabı bolgon. Mihraptın orduna kurma ustundары katar tizilgen bolçu. Minbari bolgon emes. Bolgonu Rasulullah kutba okup jatkanda tayanuu üçün kurma ustun bar ele. Keyinçerek sahabalardın kavlosu menen 3 tepkiştүү minbar jasaldı. Nabavi meçiti ar kayсы mezgilderde özgörtүүлөрgө uçurap бүгүnkү kelbetine geldi. Nabavi meçiti bir gana jamaat menen namaz okuuga kolдонулбастан, musulmandардын dini muhtajdıkları da bul jerde çeçilçü. Ayrıkça talim berilip, elçi jana uruu öküldörü dagı kabыл kılınçu. Paygambarыбыздын jubaylары üçün bölmelördün kuruluşu. Nabavi meçitinin janına ulamalaş, biri Hazreti Savdaga, ekincisi Hazreti Ayşaga tiyişelүү kıştan özünçö 2 bölme kuruldu. Bölmelördün üstülörü kurma ustundары jana taldары menen jabıldı.
Rasulu Akram başka juwaylardy alganda bölmeler köpeytildi. Bölmelerden 4-ö kıştan, 5-ö taştan ile. Bardyk bölmelerden şyby kurma talдар menen jabylgan bolçu. Nabawi meçidine ulangan bölmeler kurulgandan giyin Paýgambarybız Abu Ayyub al-Ansarinin üýünden göçüp çygyp al jerge jaygaşdy. Haninul Ciz mujizasy. Nabawi meçidi algaç kurulganda minbarsyz bolçu. Rasulu Akram kurap kalgan kurma daragynyň kesilgen ostununa tirenip hutbasyny okuytele. Uzun möhnet uşundaýça ulandy. Kийinçerek sahabalardyň kalosy boýunça 3 tepkişdүү minbar jasaldy. Emmi Paýgambarybız minbarga çygyp kalaýykka gaýryla başlady. Rasulu Akram jasalgan minbarga çygyp algaçky hutbasyny okuy başlaganda boz ingendin bozdogon ününe okşogon açuu ünder jana ıylar oguldy. Tegerekdi garassa töda taýlak da jok. Görse ıylap jatgan baykuş kuuragan tiröç eken. Tiröçdün tösümal ıylaşyn Paýgambarybız menen birge sahabalar dagy uguşdy. Ünü eç basylgan jok. Alamdyn syýmygy minbardan janyna düşüp gelip kolun üstüne goýup soratganda gana basyldy. Al turgay kurma dümürünün tösümal bozdogonun uguşgan sahabalarda göz jaşyn toktota alışbay öňgüre wylaşgan ile. Oba kuuragan tirek Hazreti Rasulullah'tan uzak bolup kaldym dep ün salyp wylagan. Üstünde okulgan Zikrullah'tan ayrıldım dep bozdogon tösümal ayanıştuu ıylap jatgan. Kuuragan tirekdi sorotup ıyın toktatgan Rasulu Akram sahabalaryna garap, eger any kuçaktap sorotboganymda Rasulullah'tan ayrıldım dep kıyamatga çeyin ıylamak dedi. Rasulu Akramdyň buyrugy menen tiröç minbardyn astynda kazılgan çuңkurga gömüldü. Keyinçerek Hazreti Usmandyň dorunda meçit buzulup jaňydan gurulganda Ubay bin Kab Hazretleri anı üýüne alıp gelip çirigençe saktady. Kuuragan gurma daragynyň jamaatdyň gözünçe ıylap sızdaşy Hazreti Rasulullah'tyn jarkyragan bir mujizasy ele. Oba jinder jana insandar paýgambaryny tanyp jatyşganda ele jansız kuuragan baktaraktarda any tanyşçu, mildetin bilişçü, müdösün akybaldary menen tasdykdaşçu. Hasan Basri emne deçü. Hasan Basri Hazretleri bul mujizany okuwçylaryna sabak berip jatyp göz jaşyn toktota albay mınday diýdiler. Darak Rasulu Akram sallallahu aleyhi ve sellemga ıktap kuştarlyk görsetip jatat. Siler göbürök Rasulullah'a ıktap kuştarlygyňardy görsetişiňer gerek. Koragan jansız daraktar alamdyň kojoýununa ıktap süýülerin arnap jatyşganda biz aň sezimdүү, akyldyw delgen adamlar aga koş köňül mamile kılsak, oşol kuuragan daraktan da tömönkü dengelge düşken bolboýbuzby? Aga kuştar boluw, süýü bir gana anın uluu sünnetlerine baş ýüý menen gana bolat. Dagy bir başka rivayat. Başka bir rivayat boyunca kurgak tiröç ıylaganda Rasulu Akram kolun üstüne koyup "Kalasaň seni murda ösken bakçaňa jönötöýin. Tamyrlaryň gaýradan bütüp, tüzülüşüň kalyptanyp, jalbyrak mömelöriň jaňylansyn. Je Allah'tyn oluyalary mömüňden jesin deseň beýişke tigeýin" dep surady. Kuuragan darak arzusun mıntyp bildirdi. Allah Taalanyň süýükli kuldary mömelörimden jeş üçin meni beýişke tik. Al jerde çirүү bolbogondukdan tübölüktүү galayyn. Rasulu Akram da arzusun orundatganyn aýtdy da sahabalaryna garap uşul sabakty berdi. Tübölüktүү alamdy ötüýçü alamdyn orduna tandady.
Azandın mıyzam çenemdü kabıl kılınışı. Hicrattın 1-nji жылы, bizdin zamandın 622-nji жылы. Mekkede жүрgöndö musulmandar ibadattарын jaşyruun jerde kılışıp, namazların hiç kim görmegen jerlerde okuşçu. Namazga açık çakıruu degen masele degele oyga gelbeyt ele. Birok bul görnüş Madinada toluğu menen özgördü. Dini erkindik bar bolçu. Musulmandar ibadattарын beýkut orundatyp jatışdy. Dinge jana abir namyslarına kısım jok ele. Müşriklerden zulumdary, ezүүлörü jana akarattary süýleşilbey turgan maselege aylangan. Nabawi meşiti gurulgan, birok musulmandardy namaz wagtlarynda bir jerge çogulta turgan çakyruunun ülgüsü emgiçe belgilene elek bolgondukdan, musulmandar gelip wagtyň girүүsün gütüşüp, andan soň namazların okuşar ele. Paýgambarymyzdyn sahabalar menen geňeşүүsü. Rasul Akram bir günü sahabalaryny çogultup, namazga çakyruunun türün, jolun anyktoo maselesin sahabalary menen geňeşdi. Sahabalardyň gebirleri hristiýandarday kılıp koňguro kagylışyn, başgalary jöötlerge okşop kerney tartylışyn, dag bir bölügi bolsa majusiler syýakty namaz wagtlarynda bizik jerden ot jagylışyn sunuşdaşdy. Paýgambarymyz bul sunuşlardan hiç birin jaktyrgan jok. Oşol uçurda Hazreti Umar söz alıp, "O Rasulullah, halkty namazga çakyrуу üçin bir kişi jiberseňiz bolboýby?" dedi. Rasul Akram Hazreti Umardyn sunuşyn tuura gördü. Hazreti Bilalga, "Tur Bilal, elde namazga gıykyryp çakyr" dep buyurdu. Hazreti Bilal kaýsy bir möhnetge çeyin Madinanyň göçülöründe "As-salla, as-salla, namazga gelgile" dep gıykyryp musulmandardy namazga çakyryp jürdi. Abdullah bin Zayd'dyn tüşü. Aradan köp ötböy sahabalardan Abdullah bin Zayd түш görет. Düşünde bugünkü gündegi aytılıp jürgen azandyn ülgüsü aga üýretilet. Hazreti Abdullah taň atyp atpay, kuwançy goýuna batpay, paýgambarymyzga gelip düşün aytyp berdi. Rasul Akram, "İnşallah bul düşüň tuura" dep çakyruunun bu lykmasyn jaktyryp ruhsat berdi. Hazreti Abdullah Rasul Akramdyn buyrugy menen azandyn sözlerin Hazreti Bilalga üýretdi. Hazreti Bilal biýik, ukkuluktu ünü menen Madinanyň meýkindigin azandyn ünü menen jaňyrta başlady. Azan. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Hayya alas-salah, hayya alas-salah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Hazreti Umardyn oşol ele tüştü görüşü. Madinanyň aylanasynda mınday jaňyrgan ündü ukkan Hazreti Umar tolkundangan boýunça üýünden çygyp Rasul Akramdyn janyna bardy. Jagdaýdy bilgenden keyin, "O Rasulullah, seni çynygy din menen jibergen Allah'a kasam, Abdullah görgen tüştün tak özün mende gördüm" dedi. Paýgambarymyz iki kişige bir ele nerseni görgözgen Allah'a şükür kıldı. İslam dini kançalyk dengelde tabiği jana taza din ekenin uşul çakyruu türün anyktoodan da düşünsek bolat. Ruhsuz, manisiz, sezimdi gozgobogan, jagymsız koňguro çaluu, gerney tartuu, je ot jaguu kaýda, jer ýüzünde uluu tawhid, Allah'tyn birdigin
акыйкатын дүңгүрөтүп жар салган, Расулу Акрамдын пайгамбарлыгын жарыялаган. Аны менен бирге ыйман негиздеринин жалпысын калкка угузган, маңыз менен ыйыктыкка толгон азан чакырыгы кайда? Жеке укук жана жалпы укук деп аталган укуктун эки түрү болгондой эле, шарият маселелери дагы экиге бөлүнөт. Бир бөлүгү жекеликтерге тиешелүү, экинчи бөлүгү жалпыга тиешелүү. Алар ислам символдору деп аталат. Ислам символдорунун белгилеринин эң чоңдорунун бири болуп, мына ушул көчтүн 1-жылында уруксаат берилген келмелери диндин пайдубалы болгон азан эсептелет. Бадиюззаман Саид Нурси Hazretlerinin ислам символдору менен байланыштуу өтө маанилүү түшүндүрмөлөрү жана баркын билдирген сөздөрү бар. Анын Мектубат, Каттар аттуу чыгармасынын 29-катында шарият маселелеринин бир бөлүгү таббуди деп айтылат. Акылдын өкүмдөрүнө көз каранды эмес, буйрулган үчүн аткарылат. Негизгиси буйрук, бир бөлүгү макулул маана деп аталат. Башкача айтканда, бир акылмандык же бир пайда камтылгандыктан ошол өкүм кабыл болгон, бирок негизги себепчиси ал эмес. Анткени чыныгы себеп бул Аллахтын буйругу жана тыюусу. Символдордун таббуди бөлүгү кандай акылмандык менен пайда болсо да өзгөрбөйт. Таббудилик жагы басымдуулук кылат. Ага кийлигишүү болбойт. 100 000 пайда бириксе да аны өзгөртө албайт. Ошондой эле символдордун пайдасы бизге маалым болгондору гана деп да айтылбайт. Антип айтуу туура эмес. Ал пайдалар көптөгөн акылмандуулуктардын бирөөсү гана болушу мүмкүн дегенден кийин, исламдын негизги символдорунун бири азан тууралуу төмөнкүлөрдү айтат. Мисалы, бири мындай десе: азандын акылмандуулугу мусулмандарды намазга чакыруу гана, андай болсо мылтык атып коюу деле жетиштүү. Бирок ал алаңгазар ошол намазга чакыруу азандын миңдеген максаттарынын жана пайдаларынын бири гана экенин билбейт. Адамзаттын наамынан же шаар тургундарынын наамынан ааламдын жаратылышынын эң чоң максаты менен адамзаттын жаралышынын натыйжасы болгон таухидти жарыялоо жана Аллахтын рубубиятына, тарбиялоочулугуна карата кулчулук кылууга ортомчу болгон азандын ордун мылтыктын үнү кантип басмак эле?